L-idea ta' Camino Maltes propja bdiet meta jien stessa għamilt il-Camino Maltes ma' xi ħbieb, għamilt il-Camino Portugues u tant interessatni li fittixt biex nara jekk Malta għandix connection. Fil-fatt hemm mappa kbira tal-Ewropa li hemm ħafna pajjiżi li huma connected ma' Camino de Santiago. Meta rajt li hemm inaqqat ma' grupp ta' entitajiet, il-Heritage Malta, l-MTA, Xirkamini u l-entitajiet Spanjoli biex nibdew taħdidiet biex Malta tkun connected. My role in all this file was to put in contact the Xunta de Galicia, the autonomous governments of Galicia in Spain, with the embassy, and work to speed up all the process of finding the link between Malta and the Camino and the Way of St. James, providing all the necessary information from the embassy to the Spanish government to build a file to make all the process to define this way. Also meeting with the authorities in Galicia and via the embassy with the Maltese authorities. Malta wieħed mill-iktar pajjiżi li għandu ħafna xjoffri f'dan is-settur tal-fejturiżm u dan l-aħħar 5 snin jisu bdejna nittrattaw bħala niċċa speċjalizzata. Wieħed mill-pilastri prinċipali tal-fejturiżm huwa pellegrinaġġi, religious walks u affarijiet ta' del-kategorija. U fil-fatt għalhekk dil-kooperazzjoni ma' Spanja mal-awtoritajiet ta' Galizja biex Malta tiġi parti mill-Camino de Santiago tru l-Camino Maltese. Diġà qiegħed up and running u diġà qed naraw ċertu livell ta' suċċess anke f'dan il-Camino speċifiku alla volja għadna kemm sirna parti minnu uffiċjalment. Ir-rwol tagħna f'dal-Camino kien l-ewwel nett li nirriċerkaw ir-rotta Malta, Għalija, Sardenja u Spanja fir-Renju ta' Aragon u nsibu evidenza ta' kammini li saru minn Malta, naħdmu flimkien mal-Heritage Malta u mal-Malta Tourism Authority u mal-Ambaxxata Maltija għal Spanja. U barra minn hekk imbagħad naħdmu wkoll fuq il-waymarks, is-signs li jippuntaw ir-rotta kollha mir-Rabat, l-Mdina, ħaż-Żebbuġ, Siġġiewi, saż-Żejtun, sakemm naslu l-Birgu u mbagħad inkomplu anke fi Sqallija, Sardenja u Spanja sakemm naslu Santiago. Wara li Malta ffirmat il-Konvenzjoni tal-Wirt Intangibbli, inizjattivi bħal dawn jagħmlu ħafna sens għal Malta, speċjalment fl-isfera internazzjonali. Il-pellegrinaġġi, il-mixjiet, dawn huma kollha valuri li eventwalment jistgħu jservu wkoll ta' promozzjoni kulturali għal Malta. U għalhekk Heritage Malta hija importanti li jkollha rwol f'dan kollu, għaliex ħafna mill-monumenti storiċi jistgħu jipparteċipaw f'din l-inizjattiva.